kwirirwa ndagira amasobanuro ku bintu bijyanye na FMC Pay, yaba abona hayi link bagakora join bakoresheje referral link yanjye. FMC Pay nibyo iyo umaze gukora verification uhabwa amadolari 2.5. Ntabwo yahabwa ari amadolari, ahubwo aza ari FMC coin, firma coin 1000. Ubundi mbere batanga 3000 ariko bari gutanga 1000, nanjye nizo nakiriye. Umenya gute ko wabaye verified? Ukanda hano mu nguni ukabona ko uri verified. Iyo utari verified hano haba ari unverified. Urugero nk'abantu natumiye nkanza hano kuri referral, kana kuri my referral natumiye abantu 12, ubona iyo uri unverified bigaragara. Hari abandi unverified, hari uwo verification yakunze, abandi nabo bakomeza gukora verification. Uyu munsi najya mbereke amahirwe ari muri FMC. Ayahe ni utuntu turi hano dupopinga buri gihe uje muri account. Urugero nk'aka ngaka iyo ugakanzeho bakwereka ngo congratulations, you have received 7 FMC. Ese kuko nibyo? Ese ko nta kintu cyongera hano? Ese mbibona gute ko zira coin nazibonye? Reka mbereka akantu katuve muri app tujye kuri web, tujye muri Google cyangwa muri Chrome, tujye gukoreshereza account yacu muri Chrome. Kuri login, yes, login, yes, sign in, what is saving, sign in, yes, login success, anyake authentication code. Ibi ngibi gufasha kwirinda ko hari umuntu wakuvogera kuri account yawe nubwo yabaze password. Yes, by success. Ukimara gukora login urabona ese kwera iki muri app ufite amadolari 2. Hano mfite amadolari 8.27. Hano muri app hari ibintu batatwereka wagiye, ari wa stakinze, ari wahinduye mu zindi coin, ari gutyo. Ariko hano iyo uje ugakanda hano hasi hari utuntu 5, hari home, hari markets, hari trade, hari P2P ndetse na wallet. Iyo kanze kuri wallet ushaka kureba coin ufite, kanda hano kuri withdraw. Hano ubona mfite coin 3234. Izi coin 3234 ngiye kureba iyo nkanze kuri kariya kantu bakanyereka ko money coin. Ese kuko ziriyongera? Kabereke uva kuri web, uze ujye usubire kuri app. Tubonye ko mfite coin 3234. Tujye muri app turebe turiya tuntu dukunze kuza bivuze nyuma y'amasegonda. Hano kanze ndakakanzeho, kansubire muri web turebe 3234, kankore refresh. Kandebe 3239 atanagiyeho, kanongere nsubireyo ndebe. Hano kuri market naho karaje, kanze ngire nsubireyo ndebe 3239, kankore refresh. 248. Kanongere ndebe n'ahandi.
aho ndagakanze gaturebe 3244 3,449. Urabona ko ziriya coin n'ubundi nazo urazihabwa. Izi coin uyu munsi nabonye coin zigera kuri 600. Iyo ugerageze kugenda ukora check-in byibuze buri nyuma y'iminota 30 cyangwa buri nyuma y'isaha ushobora kubona coin 20. Hari igihe batanga 5, hari igihe barimo 12, hari igihe barimo 9, biterwa. Mbese kuri app ni ukuba uri gukorera amafaranga. Ikindi ntabwo iyi ngiyi ari mining. Aya mafaranga arahari kuko coin yabaye listed irahari. Izo coin 600, reka turebe coin 600. Coin 600 zingana gute? Coin 600 ira coin imwe iragura ano mafaranga amadolari. Coin 600 uyu munsi wonyine nakoreye amadolari 1.5. Katuri mu cyumweru amadolari umuntu yaba akoreye ku munsi ayo mafaranga nangahe? Katubare ko idolari rimwe iri kugura amafaranga 1,400. Ni 2,200 muki ku munsi. 2,200 ku munsi nakoresha mu mega yangahe? 100. Turebe mu cyumweru n'iminsi 7, 14,700. Turebe mu kwezi yaba ari angahe? Mu kwezi iminsi kuba 4, 60,58,800 nta kintu nashoye. Ibi ni ibihumbi hafi 60. None urabura iki ngo utangire mining cyangwa utangire ukora amafaranga? Iyi ntabwo ari mining, ntuzategereza kwezi 60 byawe ubikuze, cyangwa se wabikuze ari 14 icyumweru gishize. None utegereje iki? Tangira nawe wiyandikishe muri kuri app, cyangwa se niba rusanzwe unayifite ujye ukora check-in kandi kuri turiya tuntu ubona ko coin zawe ziyongera. Usubiye muri app twagarutse, ubu wakongera undi ukomeza kubona coin zawe enye. Nazo usubiye inyuma ukareba urazibona, nazo wazihawe 3,256. None utegereje iki? Nawe tangira wiyandikishe. Ndaje mbaye link muri description y'iyi video, ukande subscribe, ukande n'akazogera. Ngiyewe ngiye kubereka icyo bita mining, icyo bita gukorera amafaranga mu bintu bijyanye na crypto, ndetse aha nzamba n'inama z'amacoin cyangwa se mbigishe uko wabona coin izabyara inyungu mu myaka iri imbere, aho ushobora gushora idolari rimwe ikazikuba inshuro 1000 kandi utavunitse. Komeze mukurikirane, ukore subscribe, ukore share ku muntu wawe uzi ufite ino app ariko atazi ibanga ryishe mu gukorera ano mafaranga.